Low, low, low. Hello po, Ma'am Frizal. May sample.
Happy Mother's Day po. Ayan, pakita na ako. Dali lang ha, tanggalan natin to. Tanggalan natin tong rock. Ayan. Ay, maraming salamat po Ma'am Faisal Mapambukol. Pwede po bang makahingi ng SIM card registration? Yung link bang kailangan mo, Faisal? Sige, i-ano ko dyan sa bahay, sa Facebook ko, no? Ibaba ko dyan sa Facebook page ko. Sige. Para makapag-register ka ng ano, no? Ng, ano ka ba? Smart Globe, mga ganyan. Dali lang, hanapin ko Hanapin ko po, sige. Dali lang ha. Isisend ko po dyan ha. Sige. Ilalagay ko po sa page ko, mama. Salamat ha. TM, okay, sige. Wait lang po Hanapin ko lang tong ano ko. Dali lang ha. Ano ba kasi yun? Kunin ko lang yung link. Tapos ilagay ko dyan sa live ko. Dali lang. SIM card registration. SIM card Edward. Ano pa yan, ma'am? 90 days pa yan. Hanggang July pa yan. Pero sige. Madali lang naman yan, ma'am. Ito. Ibibigay ko po yung link, Dali lang. Nakasita registration ko. Ito. Ilalagay ko dyan, Nakita nyo na ba? Binaba ko na po. Ayan. I-click nyo po yan dyan, Ito. Yan. May nakalagay po dyan na TM at saka Globe, no? Nakita nyo na po ba? Okay na po. Sabihin nyo po, click nyo lang yung TM, I-click nyo po yung TM dyan. TM. Yung nakalagay po dyan is Globe subscriber. Yun ang nilagay nyo po, Okay na po, nakita ko na. Okay, sige po. Basta ang gawin nyo lang po, mama, i-click nyo po yung mismong tawag dito, yung TM, click nyo po. Tapos, pag may mga katanungan po kayo dyan, ma'am, sabihin nyo lang po sa akin, para in case maano ko po kayo, tawag dito, ma-assist ko po kayo, okay? Maraming salamat po, Ma'am Faisal Mapambukol. Ayan. Mag-follow naman po kayo, guys, Mag-follow po kayo dyan sa Facebook page ko. Salamat po and God bless. Salamat din po. Happy Mother's Day din po sa iyo, Ma'am Faisal. Ayan. Salamat Sige po. Sana kayo, makapag-follow po kita. Salamat po, ma'am. Thank you. Maraming salamat po. Marami din akong dyan, ma'am. Basta pa yan, ma'am? 90 days pa yan, ma'am. 90 days pa po yan. Hanggang pa yan? July 26. Sige. Sige, follow back po kita. Dali lang. Sige. Paano ba kita ipapalo back dito, ma'am? Dali lang, hanapin ko. Sige lang. Wala, hindi pa po kayo nakita yung ano nyo. Hindi pa nakita yung nag-follow po kayo sa akin, ma'am. Hindi pa nakita. Sige, follow po kita. Hindi pa nag-appear yung pangalan mo At nandiyan pala si Mylene Dantes Pineda. Senica Bilbil. Ayun, si Senica Bilbil.
Dali lang. Okay. Yan ko muna to. Dali lang ha. I-share ko lang to. Dali lang. Ayan. Dali lang po ah. Wala pa. Hindi pa kayo nakita. Ayan, shoutout sa ating 40 million dyan. Sa baba, 40 million. Shoutout po. Ayan, tignan ko nga tong ano ko sa Facebook. May nag-follow daw sa akin. I-edit ko nga tong ano. Dali lang. Ay.
Kapon Joboy, shout out, shout out, shout out. Shout out kaya Kapon Joboy, no ka rin ka. At saka Facebook na eh. Kakal ka lang kay family, hindi tak na mo Kapon Joboy. Malapit na yung ma-monetize. Tsaga ako pa. Ayan. Ayan. Television rin yung kaya ko. Kaya bisang Bluetooth. Sounds to. Yan ang sounds. Line sounds. Line sounds. Sagli, ayusan tayo.
Hello, hello. Ayan. Hello. Hello, hello, hello. Ayan. Ito na tayo bisa. Hello. Hello, sound check. Mic test. Hello, sound check. Ayan. Live music. And kunin.